danagan naklakat nga rod noon niya ti aramidan na. Saan mo napakasikuran day ta? Nagsarita na kanumatan nga agayan ayat. Mabit lang, tatang. Sungbatak lang ni Simon. Itaman pa nga umawag. Hello? Sige. Agyamanak. Bay amlatan. O sige nga rod. Bay. Ni Rosano lakit iti akin aramid iti daytoy. Ne, apa yan ha? Sino timawag? Ni Simon dayjay tatang. Timaysa ka dagiti tao ni Norman. Adala ang imbaga na kanyak. Ni Brian. Isus agturong dito ayan ta. Napatigsakit iti pagsarsaritaan niyo ni Lolo, Mami. May panggap ka di iti panangkabil ko kini Iman. Ay, saan ka kumama kagura kanya, kapog? Kasimot nga may niman. Inak to dumawat iti pamakawan, Lolo. Kasaritak pa'y. Asa anak na ipulpulong ka ni Bernadette. Amangan no kabutang nakton ti kayan ayat ko. Wino kagura nakton. Sige anak ko. Masapo la makigayam ka kani Eman. Di munto ko man ululitan. No adda kaguram. Saan ko maasabali at tao ti pagipapasam? Amok kay pampamuspusan ni Rosano. Tapno adda maamon na may panggap kanyak. Ngam, apay nga aramidin na dayta. Saan mo't nga ta? Mabali na kayat na laang panagnagan ti atap na. Asyak ti ina ni Brian. Anya nga ti aramidan na nukas pangarigan. Damaw rin kan Mrs. Salva ti problema. Saan dalangan nga iruruman ti anak ko? Tsak panggap ti agibalas. Tsak laamon no mapilitan anak. Ni Bernadette. Rimore ti kwarto na. Si Mang Budlagay man, Bernadette. Agsaro na tayo lang na demtang mami. Mga anak ko may timerienda. Sa agsublimat la iti kwarto. Kasta, saan kayo mata nagkuyo kini Brian? Saan mami? Taado ti assignment ko. Kanayon mo't nga kita kami di universidad. Sisayat pa'y napasyaran na ka dito balay. Ang mga nasa dino laditan ti pangaw-awisan na kan ka. Amo ka masilib ka. Maawatam ti kayat ko asawan. Nakita ka limidom ti rupa ni Eman. At dapay sugat iti takyag na. Nanano ka no? Kunana natudok iti sanga ti kayo. Kasla saan mat? Kaslamat nadangran. Kasaritak tuman. Amangan no adda ng dangran kin ko na. Naglukodan. Nagsingput mat ni Iman. Amang ano mapanunot mo nga ibalas ti pan nakadonor ni Eman. Saan ka kumana rumamaraman? Kasaritak laan. No anya talaga tinapasangat. Sapol ama sigurado. Asa anak na ipulong kini Bernadette. Hello, Abalayan. Abalayan, sa dino ti ayan mo. Imawag aki jay balayo, kati katulong umatla tinabati. Kalablabas ko iti sango ti pabrika. Na traffic. Umatadon sa ti trabahador da. Anya? Maya ti anayas ti pabrika. Talo dagi jay nakita kadadak kalalugan da. Dagi jay nga ta ti agalala iti produkto da. Saan atay tati kayat ko pagsaritaan ta? Ada ka din napatag ngay bagam kanya kabalayan? Inton maminsan laangan, adagayang papanak. Talagang datang-tangig ti abalayan ko. Inidap na lata na di pa'y nag-goodbye. Anyalagat ngagpaison di arami di na duma abak nang. Kasla kukwada ti lobong. Nakaguran sa matan ni Timbagak. Apay,
ti kayat na isulaang ti baknang, isulaang ti anak ti Diyos ako nada. Inranta na nga ta, nga ilang mga anak. Taging gay ta, kaguranak may lang. Mabalin ko kamaman na nakitaban ka ni Brian, akayat ko amam-am mo ti inana. Ngam kasanon no mapanagnikak ani Laura ti inana. Kat maamuan na ita ni Maureen. Supiyatan na lakit di ka ni mama ti relasyon da. Buwisit akiti day jay ploro. Tapay mama, anya ti saan nyo ang nagkinawatan ka ni daddy? Inistorya na pailaan adumurdor as kano ti pabrika. Umad-ado kano ti empleyado da. Anya ko matidakas na. May saka pay. Mama, agyaman tayo kumakit di. Tati panggip tayo ang negosyante. Maipayan iti trabaho na iti tao. Kan ti mapastrik tayo akorta, kat dakkel ti may tulong na iti panagduras ti ili tayo. No kumaawan day ta a pabrika. Saan anapanunot dagiti daduma at trabahador ti nagikat iti faktorya. Kalintagan taray ta mama. Baro apadas para kadakwada. Anya ka kadiha, Rosano? Panagkunak, awan rumba nga pagpungtutan nyo. Panawan ka manlangan. Oh, nakagura lakat nga rudan ni mama kanyak. Di na lang mabaliwan ti ugali na. Nagpiksa lagi din di katawam. Amoy lang aro ng tugal iti katugangat, Dad. Doon niya pala kami tinang istoryan nyo, di may panggapi di pabrika. Dinamag naman ngamin no sa dino dayan ko. Anya kumatidakas na itinayta. San aya adinayaw yung ti kinaduras ti pabrika? Ibilbilang ti katugangat akalaban na dayja pabrika. Kalaban ti negosyo da. Wanagam sa bali mo't dayjay. Basta, sa bali a kumpanya, kalaban da. Ngam, adadaman nga tanti, gura na kada kayo, no maduktalan man to. Ada kayo tinangyahente, itinagdiswan no nagtakdiran ti call center kan ti pabrika. Tanya kumatikagura na itinayta. Kat ahinti ak kadagiti daga. Dayta ti trabaho. Ay, awano da tayo pa iti agsinupyat dan. Awan ka sis ka na na itabanag. Isabayan yun. Anya lagit din niya balayan. May bagay launay tinagan na Leonarda. Dilamon di pakabasbasulan kan kuana. Makamon no ipapuso na di gumura kaniya. Urayag nga isunto ti umawag kanyak no adda kasapulan na. Darusano ti adda kasapulan na kaniya. Namangan no addan tumanen parikot da. Win mapanunot da negosyo da. Damag ko nga umad-ado ti stockholders iti korporasyon da. Oops! Ay! Nagistayahan ako. Ay, naigidak mo titipunak. Naniakit din na nung para. Hoy, si Kaalakay! Ah. Mangisagsag magka! Na, isupay ti makaunget dahi ti abakay. Hindi ito nga isu dalagarudan. Kan iti driver na taking pasol. Makapungtot tay. Nay, timsaan. Nay, ni Mrs. Salva. No kaya't mo ti agpakamatay. Saan ka ang mangiramraman? Na, Ingka aglemas si Karayan. Mrs. Salva. Awan pa ila tinagbaliwan niyo. Sika? Iti kinaado ti tattao. Sika pa'y laang ti madalapos ko. Saan kayo kuma anakarunay? Wain, siyak ti dandanin na dong pariyaw. Naigidak may. Saan nakasungbasungbatan si Kaalakay Alipyo? At sino ka kumalaang? Umanugot ak nagpa-share time tum malam. Ngam apagbita ko malang. No, day tati kayat mo. Ije parki lang arudan ti pagpasyaran ta.
Ada na pinta sa pangalan ijay asidig na. At agayam Jack na ibagakan kay tay bigat. Nalagip na ka ni mami dirabi. Numabalin ka no. Kat ije balay latan ti pangpasyaram kanyak. Saan na kadi akayat ngagpasyerta? Tapos maliklikan ta ti sulisok. Agad-adal tapay lang. Uray agkasarta ko mapaikitin. Anya? Mabalintan tumot nga ituloy ti panagadal ta. Uray agasawa ta. Brian, panghasim. Saan mo kumapanunutan dayta? Ubing tapay iti dayta pa na. Lagaan na karo ni Mrs. Salvatatang. Di pa ila nagbaliw. Kunamnubak ng launay. Diyak ko maistoryahan kin ka, tamaw ka masaktan ka. Tatang, no ammo na la kumaasaanan akas idi. Ang nagbaliwan ti panawan. Akabaala kon ti makipinatas kadakwada. Lora, nangaton tinaragpat mo. Ang imlaglagi pang kuma. Ulitek, kanayon kumalata anakabaddek ka iti daga. Amok day tatatang. Ngam saan nga iti agnanayon kat iroromanda tayo latan. Ay, di mo kuman padakilin na ito abanang. Da Brian ken Bernadette ti pampanunutek tatang. Napatagmat nga ta, ti apo ko da, Lora. Iso nga ulitek manayin. Saan mo kuman agamden ti bumalas? Saan ka apaadipan iti guram? Agmamala sa klaunay itangal daw, Rosano. Mama, basit laban nagtipanggurguran nyo ka ni Daddy. Lipatan nyo daytan. Naimbag kumano saan adi nagdagan dahi nga alipyo. Ah, Tata Alipio? Apay mama, sa dino tinakakitaan nyo. Danda di napadungparan ni Berting. Noon niya mo ti pampanunutin ti loko. Hindi yung galang napadungparan. Nakabumbuntog ngami na magmag na, Rosano. Anya kumatinam namaan apaglupusan ti biyag dayjay alakay. Awan mo't serbi anapaadal na ni Lora ta agrigrigat kanuma ti jay Nueva Ecija. Pagkalmaan yung tirik nayo, amangan no masingayo ni Bernadette. Napan ko kinita itay iti kwarto na. At agbasbasa ka rin ti libro na. Ni Maureen Gayam, Adaak pa lang iti opisina iti nagpakada kanya. Anda ka no papananda ka rin iti barkada na. naimbag pa'y ni Bernadette. Saan ang makibarbarkada? Napatag ken kuana ti panagadal na. Agyaman tayo. Tamo nang ipatag lang iti patigmaan nyo ken kuana. Kalkalpas ka nagbasa, Lolo. Uray da kayo. Siriring kayo, pay. Sang-sangpad ko lang. No di na kumapinayaban ti may isang amigo. Imayak kumaditata pinasyar ka. Uray ito maminsanin niya agpasyar kayo dito balay, Lolo. Ada ka dito ni Mami? Abday tay bigat. Pimanaw mo lang. Amang ano kadwa naman ang dagiti parkada na, Lolo. Sige nga, Rodan. Makaturturog ako, Lolo. Bye. Makilugan ka lang arudan ni Tikotsek. Numapan ka iji balay da mian lolo. Iji matlang ti papanak. Tasukunak ni Iman. Kalugan mo lang ida. Tapno makainot damat iti pagpliti da. Diyak namin nakasarita edi kalman. Tayong pasyar ko ni Bernadette. Kaya't ko asiguraduhan. Asaan ama ikaglisti dila na. Nasinggod damat nga rod kini Bernadette. Brian, Diyak kaya't ama dadaalak kini Bernadette. nakasaritak mo ti Dane. Kan di mo't kinasarita mo? Kaya't ko lang ti makasagurado, lolo. Wala, mapantang arudan. Gaya mo lang ni Iman. Nasingpot mo tayo dyan. Nasapa nalpas ti klasik, Lolo. Iso na ka umayak dito yung mula nagtulagan ti apagkitaan. Amangan no Jack tumasang ngamin no Rabi. Kumusta ni Lulam? Jack nakasarita ni Lola di rabi.
Nangag ko ti pa nagsarita da kini daddy. Jack ima si dagkadakwada. Takas lang na patag ti pagsarsaritaan da. Impulong naklakit de kini Rosano. Sa moyo mo tan lolo. Pasiga negosyo ti pagsarsaritaan na gijay. Ni kaya Brian. No ada problema mungkin kuan na ibagam lang kanyak tasyak ti magisarita ken kuan. Awan ti problema may ti ayan-ayat mi lolo. Naragsak kami. Nagtulag kami ngay pastak mi ti agadal. Nasaya to kasta. Ala, mangandang nga din. Oray, tatamutan ti order ta. Talaga masirip ka, Bernadette. Saan ko na problema ti assignment ko? Agyaman na klaunay. Di may mayat no dito talaangan balay Brian. Makapagtinulong tapay ti assignment ta. Ay taman ti kunak kada kayo nga ganyan ayat. At tinulong kayo iti panagadali ho. Nag-aasatak, anak kaayan-ayat ka ni Bernadette, sir. Napintas ka na singpat. Masirip pa eh. Ngala, ituloy yun lang tagsasarita. Agtimpla akbiti ti kapek. Ay, kun gayam, nanggang ko itayan timbusina tilugan ni mama. Di mo't lang makastrekan. Impanam naman ni Engineer Manahan. Nga awan ti problema iti Paktorya. Lola, mag-aungunga si Mangpad. Dagiti awanan bain at trabahador. Pumaanaw da no kayat da. Mama, ada sa ngaili tayo. Brian, saan ka anadlaw? Naimbag arabay iyo, Mrs. Salva. Adan sakit di problema. Adya ko nagbayag pa eh. Pasensya ka. Basit lang dito abanag. Itultuloy iti agsarita, Lola. Daddy, itulod ko lang ni Brian agingga iti gate. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. At dalang aro na makapungtutak Rosan. Yakit din na puutan. Adim mawatak iti pasensya iti dayjay Brian. Di kay tumalang amin na nakapagtagpal. Saan nyo kadi anadlaw ti kotse ni Brian di Tarwal? Isupay ayaday tadikit kita. Makapungtutak kini Engineer Manahan. Numabalin la ko mga ikatiklaangan. Sana tayo tati solusyon, mama. Apay no ipabuso yun la kanya kung na ita problema. Tapnoan niya. Pat gamon tikid daw dagiti trabahador. Nabayagan na kalikagom dati pan nakaipahay ti umno asweldo da, mama. Kanayon amala daw ti sweldo da. Saan na nga adda pagpungtutan, Rosano? No makita ti board da iti a problema, makibiyang dalakit di. Gatagak aminen a shares. Tapno bukod tayon a negosyo ti Paktorya. Pasensya ka lang kuman, Brian. Kakaiso na ngay may ka nagpasyar dito balay. Adan sakit di problema ni Lolang. So, nagbayinak. Kapilitan ang nagpakada akon. Mabainak nga rod ka. Anya, nakita mo no kasanong agungat ni Lola. Gagangay lang nga makapungtot no ada naragsan agapuna. Nasaya at mat, di pa nakisarita na kin ka. Ang mga or-urayan da kan. Mapan ka nga rodan. Agan-anad ka kumay di pa nagmaneho, ha? Agdiretso ka ni agawit di balayo. Papanak kumapay lang amin. Amo kong orayan na kan ni Mami. Ala, mapan kan. Bye, Brian. Simre ka ni Bernadette di kwarto na. Nabayag pa lang ata ang nagsarsarita da ka ni Brian. Nupod no ti atap ko, ani Laura ti inana. Kat maidanon na ti pannakangagnay ti problema ti Paktorya, ang nagpungtutan ni mama. Kaslan adapay ang nariribok ti paragbiag mi ngamiti. Naimakit dia, tasaan pa'y adinilaw ni Brian, ti kaawan ni Maureen.
Nagdiritso kagaya mi ti balay da Bernadette. Sanak pa'y mata na bayag si Mangpad. Dimtang kami ni Mrs. Salva ang makapungtot, mami. Iso nagpakadak adi na oras. Kinagura na kaditi ka, Adam. Ada pagpungpungtutan na, mami. Probleman sa ito'y faktorya. Nakabakbak nang da. Saan damatlangan amarisot ti problema dagiti trabahador da. Daytan samat lang kami nagpababak ng ti aramidan da. Mami, Lipatan mo dahil, Brian. Ala, ingka maturugan. Tsak matan nakatap. Naimbag abigat niyo, Lola. Naimbag abigat mo mo't, Bernadette. Kadwan na ko na mamigat. Ni dadim, Nakaringmat nga tan, Lola. Amoy yung matanday jay. Pagmurmurayan na timang lukat iti computer. nalipatak laang tinangbilin ken ka idirabi. Saan ko mga istoryaan ni Brian iti pamilya na ti panagpungpungtot ko asim mangpot. Saan namat nga tang aramidan dayta, Lola? Oh. Agar-armusal ka ba't gaya man? Kini Bernadette. Mami. Pinanawaklat na ni Rosano nakasangot ti computer. Binikat na kasta. Anya ti kayat niyo, Mami? Kape, wano gatas. Siya kung tagtimpla. Kapela tatiha. Ngam, ikami ti creamer, ha? Hantay ito ti dayawat ka ka, Bernadette. Nalailo ka kanyak. Siyempre, Mami. Gapot-apot-pot gan kayo, Nay. Thank you. Kas naidumduma ti kinaragsak mo, iha. Nagkuyog kayo ka di manan ka ni Brian na nagpasyari di Rabi, numasan sa nakasta mga no agasawa kayo adi na oras. Saan to ang mapasamak day tamaw rin? Nadagnak idaki ni Brian idirabi. Yung nagpakada matadagos. Nasaya at no tinungpal ni Bernadette bilin ko kankwa na, Mami. makasulisog mo't dagito yung babae. Agasa, isuda pa yan ti. Mangipadlaw iti motibo. Kurang laangan nga agaron da kanya. Malagit po lang arod. Dagiti babae ang nagbalin apasit iti biyag ko. Idi addaak pa ilangan di Amerika. Mabalin mo't nga taa pumatulak. Saan lakit di ang makita ni Bernadette. Ni Bridget ti siksikon na pigsa ti 6 April na. Subukok to inton at danaan anay agundahoy ko. Matulagak lakit di anay bag. Apay kit din asaan. Ngam ni Bernadette latta. Ti ay ayatek. Di nakpalay luray dita opisina. Napatag ka diti bagam kanyak. May papanitihan niya. O sige, pagsaritaan tantuan na imbagday ta inton madamdama. Makasangpetak tumat nga tan, di ta pabrika inton madamdama. Nay, Laura, anda ka pa imod lagaya. Pumanawak ko man, ngam inawagan nak ni Norman tatang. Ada ka no problema iti paktorya dagiti salva? Kasjay matlang itinangag ni Brian. Ni Brian? Ne, anya tinamuan na. Agpupudot ka no ni Mrs. Salva asimbangpet. Kapilitan ka nun ang nagpakada adi na oras. Naggapugayam ni Brian iti balay dagiti salba. Dayta ka no ngamin ti imbili ni Maureen. Nasaysayat ka no apasyaran na ni Bernadette iti balayda. Mga no sa dino la ka no ngamin ti pangawawisan na. Nasaysaya at mutkit di ngagpaiso. Iti kasta, may liklik na iti sulisog. Ang mabit lang. Anya ka riti problema iti faktorya. Nababa sweldo. Saan pa'y kano akumpleto? Nay, ay kasi damot ang araw dagiti tao. Pagtrabahon na. Ang awanan bibiyang mo iti dayta. O sige nga rodan tatang. Panawan kayo pa'y. Oh, sige anak. Gananad ka. Diyak laangan ibagbaga ti planok. Diyak maliklikan ti panagsangumikan ni Rosano no kastoy lang.
Hello, Dad. Amoyo, parbango na. Nitay nakasangpetak. Nakigidanak anamiga at kada Bernadette kan mami. Ngam, nagsublia ka naghida ta makaturturog ak launay. Di kanto lang amin mangliway mat nga agpuyat. Sa kanayon ka mabartag. Ang mga makaala kay di sakit mo di na ngararamidan. Well, no agsakit kat matayak. Oo na yan, aragsak ni Rosano. Tama ka asawa manan. Pero ka nalakit di daya Lora no matayak kon. Nakalagip ka manan nga agimon. Aging ka katita. Da kayon tumat ngamin, Dad. Kasla kayat siya matayak kon. Sa bali tinagawatam itimbagak. Pagpagaan ka lang. Ay, sige tayo tuloy ko tiba turog. Ubayak tulatan di tayo ito nasaya atin tiriktak. Bye. Ay, kawan, tumat ulit nasaya at pagsarita. Naimbaglangan. Ta saan na kami nakita kini Bridget. Diretso man ti klase kitang aldaw, Brian. Iso nga italangan nakita ta. Awagan ka kumay dirabiing. Amang ano nakaturog kan. Nagsarsarita kami pa ilang amin kini Mami. Ada ngamin kinid daw ni Lola. Kababain mat ano maamuan ni Mami manasang patam ni Lola ngagpungpungtot. Anya? Wano, naistoryam ka di kan kuana? Saan Bernadette? Awan ti pagdanagam iti dayta. Amo nga noong tan na kanilulam iti dayta abanag. Saan matkit di? Agyaman ang unay kan ka ha? Nung uray jak imbaga kini Mami. Kasla amo na ti problema iti faktorya. Naimbag tayo may kayo dito opisina, Mama. Nakadanon adagos iti Manila ti problema manan iti pabrika. Ketan niya, ti kayat mo asawan iti dayta. Palubusan dak kumaamang risot iti dayti a problema. Sakbay a maangay manan ti board meeting ditoy. Nagado a problemam iti korporasyon. Siya kun ti makaamo iti daytoy. Ngem adda intedda a memorandum kanya. Anya, kasla asino da akalaingan. Ipalubos mo akas ti aramidan daken ka. Ado ti baknang stockholders ti korporasyon ngem da tayo. Saan tayo ang mabukudan ti desisyon? Sakbay nga agramaram da ti a problema. Palubusan dak kuma. Sadla nga pabor kanyak daytoy Norman. No kinabaknang, agsubsubra dagiti tawid ko iti daydi Robert. Nagtao da kiti nakurapay a pamilya. Amok no anya tirik na ti mayro romantika lintagan na. Inton makasublikan dito'y probinsya. Nakasaganan ton ti amin. Okay, sige. Bye. Tsak inarapap daytoy agundaway. Ngam, mabalin asyak ti makatulong iti daytoy a parikot. Dandanin. Jakon maliklikan ti panagsarita mi ken ni Rosano. Mami, Oh. Apay Brian, awan ka diti klasem? bakante kita nga oras. Agsubliak mo't laadago sige universidad Mami. Awan lati kasyo dito. Kita kiti drawer ko na dapay na bati. Ada ka ti date yo ka ni Bernadette inton malam? Adda lang na patagagatanga. Isa marabihan akto nga agawid Mami. Umaday ka din ti 5,000? Agyaman ak lawanay Mami. Ure siya. Amang ano diyak kabaalan asong batan dagiti daddo mga assignment ko. Kabailam dayta. Agtalag kay ti Bagim. Brian, saan ta pala nga makapagpasya rin ton malam ha? No, ada problema mo kadagiti assignment mo, awagan na to. Agpaisuro akto lang kini Mami. Sa bagay, oray ta masirib ni Mami. Nagturpos kaya makumlaw de. Sayang, diyak natawid ti kinasirib na. Adadaytakan ka. Sa bagay, agpadaan na singpat dagiti dadakkel ko. Nalukuak. Naimbag ta nam amo ka. Kasla makonsensya ak matan.
nakton ulitan pay. Oh. Saan mo kuma at agidagsan na ito yung ibaga kabalayan? Saan nga iti makibibiyang? Ngam no pabusuyam ni Rosano. Amangan no iso ti pangag dagiti trabahador. Saan nga agbaliw ti takder dagiti trabahador? Anya kuma no parikot dati sweldo da. Saan da mapnag? Nagninangaminan dagiti kagatangan. No siyak tubay. Basol da, no apay anak kurapay da. Talaga, ngawan rik na da ito'y alyon, Marta. Ay, awan matlangan ni Maurin. Itay pa'y nga urayak. Awagam langan na balayan. Wino siyak langan, ti mga... Manipod, pinabangon mo ti rest house iti tapaw ti turod. Saan mo pa sinarungkaran? Ni Simon ti pinosgan ni Norman ang makaamu iti da itatatang. Nalpas mata na nagtulagan da iti engineer. Nabayagan na dilimabas ni Atty. Flores. Mas daw lakit di makakita iti napintas a planom iti dayjay aturon. Nalawa day jay arrest house tatang. Kasla balay, taado ti kwarto na. Ura ijay kayon ton nga agnaad. Dayjay kumakalapaw. Iso ti kayat ko. Mapasayaan. Uwin gayam. Paingawan mo't ni Brian. Lumlumnag anja inay. Rambang na nga da kumaitan. Adan sa napataga papanan na. Ima ija opisina itay. Di mawat iti kwarta. Nay, ang mga numay sungsong matay na makibarkada. Bareng saan tatang. Mabain lakit di ka ni Bernadette. Ang bagbaga akto. Naimbag, ta pinalubusan na kamot lang ni Mami ang nakibiyang iti pabrika. Ngam amok ang makapungtot ni Mama Inton agsarita kami. May papan iti resulta ti panakisarita may kan-engineer manahan karang iti trabahador. Nagdakal tigang ganan siya iti faktorya. Ingato yung amin iti sweldo da. Pagsasaritaan mi pa iti board, at kami na iti direktora saan na pabor. Isuan natangkan tinakam ni Mama. Saan kayo matgayam nga kakasurutan? Isa problema dakal lay taro sa ano. Kadawa ko, mabilag. Hello, papay. Ano? Imawag ti chairman ti board. Kat impakam muna ti panaglusulos ti may sa direktor. Ken inlako na ti shares na. Apay. Oh, sayang. Masapula talaga ti board meeting. Well, sige. Pakamuan naktulangan, may papan iti day tabanag. Bye. Oh! Adan sa akin dakala problema iti korporasyon. Yaka mo, no maibilang adakala problema rito ay Maureen. May sakano ka na iti stockholders ti naglusolos. Kan inlako na ti shares na. Apay ka no? Ada ka di pa kay naigan iti parikot iti faktorya da ito? Pasit lang ti korporasyon ti faktorya. Sana dahi tatiga po na nagikat ti may sa direktor. Saan pa yan nalawag no apay? Kasano nga rod da itan? Masapula mapunuan tinabakan tiyan na posisyon. Sa bagay, awan pipiyang kunitaro sa ano. Nagsalot-sudak laan. Amangan kid di mo dumanon da ito kini Mami. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Nalpas kayo ang nagsarita kini Maurin. Ang mga numakaisawa nga iti dinasaya at iti asawam. Agsarsarita kami kani Maureen, may papan iti faktorya. Idi umawag ni Ardi. Sa nangag na tinagsaritaan mi. Binabusuyan ka ang makibiyang iti faktorya. Ngam di na kayat asawan, apat gam tikid daw da. Gapoy ti paragikat ti may sa direktor. Mabaling nga damanan maangay a board meeting. Ket amangan no karaman to dayta pagsasaritaan mi. Gatangak dagiti siyesta, tapno saan dan ang makibiyang. Saan ang nalakang aramidan dayta mama? Apay kumasaan? Masapula mapagsasaritaan pa dayta.
Nakita na kami gayam ka ni Derek ka nagsarsarita. Imasidag ka kuma tapno nakapagsarita kayo. Amang ano adakit di na patag-apagsasaritaan nyo. Kat makagura ni Direk, iti parang singak kada kayo. Apag lang, mati pa nagsarita mi. Itay nakita na ni Bridget, pinanawan na kon. Bridget? Nakit-kita sa matay tiyan. Ipangpangas ni Derek anobya na ni Bridget. Nga makit-kita matno ko nga da sa bali akakoy kuyog na lalaki. Kasta ka di? Amok lang ni Bridget. Ngam tsak unay mas asitkan. Kasla sa bali ngamin. No amula ko man ni Bernadette. Pinagkarikmat kiti ni Bridget. Kan nagpatingka kami lang iti agag kan arakop. Dakkel tinagastos ko iti panagkuyog mi. Amo ka nakasaritam ni Mami Leonarda, Daddy. San nalaki ti ngayon baga kada kayo, dahil iti problema, iti korporasyon. Nadurasan ti korporasyon. May isa lang stockholders tinagikat. Santay nga mo, no anya ti rason. Adado pa iti baknang nga stockholders. Gusto mat kiti daytaan ako na yo, baknang da. Iso si kamat, gastos kala gastos. Oh, papayasak din na kayo turungan ti saritaan. Saan nyo kumadadaan ang diyal daw ko, Dad? Tapnoy bagakmanan, awan ti makapasardeng kadagiti kayat ko nga aramidan. Sikan tupay lang aro ti makaamo kadagiti negosyo, Norman. Baliwan tanto ti agsarita inton bigat. O sige nga Rudan, tapno makainana ka. Amo ka na banog ka, taado ti inaramid mo itangal daw. O sige, bye. Dayto yan tinururay ko agundaway. Amok asaan kun amaliklikan ni Rosano. Adan sakit di papanam, Lura anak. Ada na patag na si Kasuki dyan Manila, tatang. Amang ano agtalo aldaw no makalawas pa nga tatikawan ko. Napatag sakit ti dayta. Apay, may papan ka di iti negosyo. Wen, may panggapiti negosyo. Iso ada kayong tupay lang ti makamo ka ni Brian. Nasingpet-meten ti barum. Awanan ti problema ken kuana. Ken adda ni Bernadette apang ipaayan na iti panawon na. Masapul lata ti mga sikaso kan kuana tatang. Narigat no mabaybayan. Namnamam, saan ko abaybayan ti apaw ko? Malagip ko kitay. Awan ka di tinaibagbagana may papan iti pamilya ni Bernadette. Amangan no kayat da ka makamam. Ni Rosano lang ti addan interes ang makakita kanyak tatang. Dakkel ti panagatap na asyak ti ina ni Brian. Ay, dayta nga rod ti mang burbur tsa kanyak. Nuapay akayat nakaamakita ni Rosano. Diya ka mo tatang, makipagkita kan kuana no ada na patag agapuna. Malaksid ka na Brian ken Bernadette. Ada ka di pa'y sabali anapatag agapuna a makipagkita ka kini Rosano. Kanay na mapuyatan nak. Magkano sak? Sana ka po tabak ng di pamilya. Tsak matani patag ti adal. Kababay na tsak makadal. Kat ti adal dagiti naganak kanyak. Bernadette, diliruin ka kadipay. Wan Lola, kalkalpas ko nagaramit iti assignment. Maturog ako man, harabi nga minan. Intun bigat lang aruda nakasarita ka. Madala kayat ko adamagan may panggap kini Brian. Sige Lola, inton bigat lang nagsarita tayo. Makaturturog akon. Good night. Kanya nga tatibaga ni Lola kanyak may panggap kini Brian. Hindi nga tamani. Tsak naglaro si Mang Batan. Ay, naimbag kiti kananos ni Daddy. Amo ka din nasayada kiti raramida ni Mami. Namnusan aday tatirason anariribok ti panagtanada kini Daddy. Namin ato na nangag ko kini Mami. Asaan ka no apatpat ka ni Daddy? Diyak pa lang
ni Tatang noan niya tinapatag-aran tag ija Manila. Ang mga nusan nakamaawatan. Ngam napatagtiga po na no apay nga aramidag daytoy. Kaya't ko ti makatulong. Sanan ang napatag kanyak ti bukod ko apagimbagan. Aramatag tinaytad kanyak agundaway. Tapno makatulong hak. Nakaturong sapay lang da dati kan mami. Makigidana kon amamigat kada kayo, Lola. Tamasapa ka sumra kidya pagadalan. Nasapa ang nagdigos ni Daddy. Ang mga nyo nakasamo iti computer na. Ay, talaga ni Daddy. Pura ita dito'y balay. Negosyo lang tati pampanunutan na. Agkita kayo kadiki ni Brian, intun madamdama. Kanaing nakikita kami, Lola. Apay ka di? Manipod ngamin imay dito'y balay. Saan apay anaulit kinakisarita kada tayo? Bayan yun, tapagpasyarik to dito'y balay. Nagpada kami ngamin ama kumi di panagadal, Lola. Nabayag at talagan. Ajak imay dito'y lolo. Dandani mo't gaya man malpas ti ris house. Mabalin ba itin na pagyanan na, apok? Basit lang ang tilipas na. Mayat sakit di apagyanak kabayatan ti kaadda ni mami ija Manila. Kinasarita na kakaday. Uwan lolo, itay laan. Adda ka no napatag nga si kasuan na ija Manila. Napintas ka di ija Manila, lolo? Napintas? Ang ano siguro tinagbaliwan na. Nabayagan na jak nakaapan ni Jay. Di kayo kumasimurot, lolo. Agiroplano kayo mo't. Ay katawanan at ikadwam no ko. Akin may sa jak mapanawan nagiti mulak. At dapay nagiti tarakan ko abaka akin kalday. Agkakadya sumrek iti opisina, Rosano. Ito'y pa nakasango ka dito computer. Nagsapa ka pa'y mata nagdigos. Adala na patag nga ramidag. Huwag gaya. Inaki di Manila inton maminsan na rabi. Apay? Ijay kano ti pakaangayan di sumaro no board meeting. Kasta ka di. Ang mga nada sa bali kasi narak mo ichay, ha? May papan iti korporasyon tiranta ki Jay. Kargam to nga ro ti ATM ko. Ora ti credit card ko. Dandani pa yan, awan karkana. Ibagak to ka ni Rochelle di opisina. Sige, ituloy ko lang na ito eh. Okay, nagidak pa lang. Nasakit ti ulo mo. Ulaw ako. Awanan ti pagbaliwan ni Maureen. Maureen ni Mama, nauma pa yan kan kuana. Nalagip na ka ni Lola iti rabi. Isungay tayo bigat. Kinasarita na kagpasyar kay di balay. Tasaan mo ka no pa ngayon ulit imay. Apay ka no? Amangan kit din no. Napabot ngan kay di akong ungat anasang padam. Sana ka nagbutang. Naira na nga nga ada problema na. Adanto ka di pa'y ni mamim inton rabi. Tay tati tsaka mo Amangan no damat pa ka kumikuman na. Saan mo asigurado? Nakadungamin nga raramidan na no ko So, jak sigurado. Ito madamdaman nga sarita ta Mangrugin ti klasik. Ore siya, adan klasik. No saan ka makita inton madamdama? Awagan kan tulangan inton malam. Wino, agkita tanto iti parking lot. Agkuyog tanto na mapanigi balay. Kulak mo ni Doris mga awag kanya ka. Nilat kayang dad. Anya man nga tanti bagana. Hello, Dad. Inururay ka di balay tayo bigat, Maureen. Ay, tuloy ko tinaturog. Masurunak ka ni Rosano. Nagsapa ng sango iti computer na. Napuyatan ka man gatan. Nagsarsarita kami tayo ni Doris. Kad, anya mo timbaga kada kayo dahil niya babay? Awan mo, ada ka dinas ka na mamwa? Ali? Ada kayo kadidita balay, Dad? Nakarwara kon.
So, nagkita kami kini Doris. At napatag nga si Kaswag. Apay nga ron ginawagan, Dak. O sige nga ron dan. Bye. Plano ko ti mapa ni Balay. Ngamjak magkaya madtano ni Daddy. Mapaanak lang ni Balay da Doris. Kanayon lata terapi kiti sango di pabrika. Ay rana pa ya simrag tidak kalatrak kita ay. Nabayag ang nakalusoda. Nagasat yakin ko ay tidak ita pabrika. Narangay. Nalaing siguro ti mangimaton tawan problema na. Saan nagapokan niya? Saan kumanagatang ni Norman Daita? Napintas ti pan na kay patakder ti pabrika. Ken napintas ti lokasyon na. Ada kayo gaya man lola. Itay pila nga rurahin da kayo ni Brian. Naimbag arabi iyo, Lola. Dadani mo ta nalipata kag paiso. Awan ka tay pay dagiti dadakkel mo. Kasangsangpat mi kini Brian, itay mawag ni Daddy, Lola. Ado pa'y kano ti asikasuan na di opisina. Ado ti ikam kamakam na tama pa ni Jay Manila inton rabi inubigat. Brian, kumusta ka? Ay, nasaya at mat, Mrs. Salva. Nasaya at kumano maam-amok dagiti dadakkel mo. Ni Mami lang ang ti si bibiyag. Ibagak to kini Mami. Akayat yo amam-am mo. Ado ngamin ti as-asikasun na. Nagrabi kayo na nagapoy dyan turod, tatang. Anya pilang tinarami diyo dyan. Nakitungtungak namin kanang iti agtrab-trabaho iti rest house. Kabayatan ti panaginomda. Adan nakita ka may kapat iti lagdaak kalapaw. Ang isudan to kanon ti makaam mo. Ay, ni Brian, tatang. Awan pa'y. Nagkuyog da nga ta ka ni Bernadette. Nay, unagpaisa. Adda kumaan. Kabayatan tikawan ko, tatang. Dito'y kayo kumapaylaan. Itay imay ijay turod. Nakita na dandanin malpas ti rest house. Ura ijay to kanon ngagyan. Naparir mo't ngagpaiso apagyanan ijay. Sige, tatang. Agluto ak iti pangrabian tayo. Awagak to ni Brian no saan tupay sumangpay. Ada mong busbusin na kanya. Tikot sini sa Rosano daytoy. Apay nga tadim saad. Agturong dito'y ayan ko. Brian, adda ka gaya. Uwan sir. Imbilin ka nung amin ni Mrs. Salva. Akayat nakama kasarita. Sayang, tagawid ka matan. Nasaysayaat ko mano kadwam ni mamim. Deta mo tiko na ni Mamang Yo, sir. Ado nga ti pakakumikuman ni Mami. Mapan ko na di Manila inton rabi inton bigat. Sa dino kano iti Manila ti papanan na. Amang nagkita kami. Saan ka masungbatan deta sa lutsod yo, sir? Ada ka no lang napatag nga si kasun na. Kastoy ngamin, Brian. Adda ka nagnagan ni mamim nga stockholder iti korporasyon. Laura Richmond. Laura Richmond? Idi ada kami pa iti Amerika. Malaksid iti pamilya day di daddy. Awan tinamamok asabali akabagyan mi. Pag nanaadan ka di dayta, aka nagnagan ni Mami, sir. Tsaka mo. Sige. Patuloy mo ti agawin. Sumrekak matan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagsinaruno talaga yan masimbang payat mo rin. Naggapo kano dito ni Brian. Nakapagsarita kami pala eh. Wen, amok, nalasin ko ti kotsena. Siyak din ang payag kini Brian. Namanipon ngamin idinagrana kami nga agpungpung tutag. Di na naulit timay.
Ni mo rin pailaan ti makamo iti opisina, kabayatan ti kawan mo. Diyak kabisado ti trabaho ni Rosano dito eh. Sa anak mat kami na makibibiyang. Inton bigat pala amang opisina ak. Malamot ti flight ko. Okay, kita to. Panahon kayo pailaan ka ni Mami. Talaga ati asawam, Rosano. Saan nga interesado iti korporasyon? Kamno dagiti barkada kan ti bisyo na. Day talaag gasto ti pagalistuan na. Imat matunak ti sibubukal na korporasyon, Mami. Isa saan niya ang mababalaw ni Maureen. Nabilin kumatan ni Ardi iti rumbay nga aramidan na. Pagawid ako man itay dimtang ni si Rosano, Mami. At dagayam ka nagnagan nyo nga stockholder ti korporasyon da. Isumat lagayam man narabyan ka asimang pad. Nagdiritso kayo gayam ka ni Bernadette iti balay da? Uwan, taimbiling namin ni Mrs. Salva ti panagpasyar ko di balay da. Panunutak kumaada kayo ti bagbaga ti daddy ni Bernadette. Saan kayo matgayam nga agamam mo? Nang rabi ka nga Rodan? Di maawas kami kini Bernadette anang rabi iti restaurant. O sige, sumragkak nga Rodan iti kwartok. Ay, masapak nga minarumarin ton bigat. Ado tinaskin nga si Kaswag sakbay nga agluasak nga agpamanila. Ay, anyan to nga tati aramidan ni Brian. Inton maamon na asigod nga agayan ayat kami kanerosan. Nakaturogan ni Maureen. Kalpasan ti panang pagustok nga ginom kami. Oh, adadamat ti panagkabak-kabak. Dakal ti atap ko ani Laura Matlang ni Laura Richmond na stockholder iti korporasyon. Oh, mayroon na nalangan nga kanagnagan kan agkap apelyido da kan nairarapay nga agpamanila man. Saan ko kumakayat nga ibaga kada kayo da ito'y abanag tatang. Nangagyumat gayam ti panagdamag ni Brian ti papan ko iti Manila. Ay, impatuloy mo la tagayam, tinaybagam ini. Katita, anya talaga ti panggap mo. Nadalos ti panggap ko tatang. Linikli ka mamamuan ni Rosano asikati ina ni Brian. Ang kasanupay, makaliklik ka ita. Nakasagana ako namang sangukan ko na tatang. Kahit damaurein kan Mrs. Salva. Amok amakigtot danto tatang. Saan dalakit diyan namaan ang nagbaliwan ti biyag ko? Saan mo ka di ana panunod? Ang mabalin adakas ti ibunga da ito'y iti ayan ayat da Brian kan Bernadette. Tapno saan niyo ang panunutan kini Mami asaan na napatag kanyak ti korporasyon. Uray jak amutir aramidak at damat ni Ardi akaduam diti opisina. Paano nga minaldaw mo di Manila, Rosano? Talungal daw. Jak sigurado. Nagbayagan. Saan kaya magmi-meeting kay Laan? No api nga JP Manila. Ang mga nadamat sa bali aran tami jay. Ado tinapateg nga si Kaswag di Manila. Manmanumot kami na mapanag dyan. Oh, no, awan mo tinapateg nga ramidom dito eh. Mabalin mo lang na panawan ni Ardi. Sikatin ako na iti dayta, Rosano. Sikati agsungbat ka ni Mami, no bilang Laan. Wen, awan problema iti dayta. Saan mo't ang naringat ti trabahom diti opisina? Kinapudno na. Makarik na akmat iti panagkabakaba. Nagkita kami idin kani Rosano. Ngam iti sumaruno a panagsabat ti dalan mi. Sabalin asaritaan. No anyan to tiagbalin arik nana. Sabali akitan. Tsak agbabawi. No apay asinarat ko daytoy. Kaputaging ga ita. Saan pa'y nagbaliw ni Mrs. Salva? Ad dapay kit di akimar. Pilya talaga dayta a Bridget. Saan nakanumat anobyo ni Derek?
Nagsayat mo ti pa nakasarita ni Lola kan ka. Nasingpot gayang. Nakasaritak pa ni dadim. Idi pumanawak ko man. Awan tinay baga na kanya ka. Saan kami nga na nakapagsarita? Kan mapan ije Manila intun rabi eh. Uray ni mami. Mapanmat ni mami ija Manila. Iso kunak ni lolo. Nga ija laangan rest house nga agyan kami. Kabayatan tikawan ni mami. Ay, hadagayam rest house yun. Kalkal pasla. Kayat mo ka di nga ipasyar kay Jay. Nawisin apay kit pinadyak kayat. Makaumamot ngamin nga ijay morlatan ti pagpaspasyaran ta. Awisan kan tong harod nga agpasyar Jay. Inton malam na bigat siguro. Agpada na sa pamalpas ti klase tayo inton madamdama. Mangal daw ta kumaitimol. Wan, masapa aman pasti klasik. No di na kumain nawis katawagak na daddy kan mami. Adda nga ni mami di opisina ni dad. Hello, Dad. Napanag iti kasino iti Rami. Sika lang ti awan kadag iti barkadam. Kuna ni Torres, asan nakakano pa yan nakita. Wan, Dad. Kahit na yung bakit di tadyak na rabia na nagawi, di rabi eh. Aglos kami nagpamanila ni Rosano intun malam. Iso asim mortak kan ko na dito opisina. At kasinara ko ang klinteg. At kano, nagatang na unit iti kondo. Oh, big time nga ti kliyente yo, Dad. Dakkel man na kwarta dahi ta. Ag-text kayo to, intun madamdama, tagkita tayo. Sige, at dabay pa panak. Bye. Bye. Talagang nalibtak ni Daddy. Napigsang agsugal. Nagdildilawan nakit din. Kabayatan ti kawan ni Rosano. Jack pa'y makasurot kadag iti barkadak. Okay laan. Nalipatak lang ngay nawagan ni Brian. Takadwa tayo kumaan ng aldaw ija rest house. Saan pa yan nakaraman iti karni ti kalding? Yung mamangan no sana ang magustuhan ti angot na. Ang mabalin mo mo't nga awaga, nasapa pa ay. Nasapa ka nagawid. Tapno makapagsaganak iti panagluwas ko tatang. Uray ta nabilin ko matan ni Norman. Apay nga, agbus ka nga may. Ang aeroplano kalat ako man na. Busti kayat ko paglugahan ng tatang. Nabayagan na dyak nagbiyahe iti adayo. No, mabuting ka nga grana kayo kinimaure ni airport. Tatang, aginanak pa'y lang iti kwartok. Madamdaman to na mapantayo ijay turod. Uray ta nasapa pa'y. Sungbatak labi iti awag ni Mami Bernadette. Itaman pa yung inawagan nakti kasing oras. Hello, Mami. Agruprupat kami ka ni Lolom amapan iti rest house. Nagparty kami ni Engineer iti Kaldi. Amangan no kayat mo ti may makipangal daw. Kunak man umapan kayo mga opisina, Mami. Nasapa ka nagawid, Brian. Agsaganag iti panagluwas ko inton rabi eh. Ada kami kini Bernadette dito mall. Uray ta saan kami pa naka-order. Brian, ni Mami, nagkuyog na ka ni Lolo. Sayang nga ron no kasta. Amangan mabalin ta akasarita ida. Apay nga ta sanda ka to ni Daddy. Brian, sana balin no agdadanon kayo kadamaw rin kan Attorney Flores dita. Among ka di ida, Mami. Naragragsak ko man kadwa tayo da Daddy kan Lola amangal daw, Mami. Kita na ka no kasano makakamakam. Ado ka no ti asikasun na iti opisina. Saan tayo ang nagtutulagan? Agsasango tayo gaya magraman da Bernadette kan Brian na mangal daw. Pagbit kayon samat lang nga nagsarita ti kliyente yo, Dad. Baliwan min tulagan da agsarita.
Agur-uray ka no ti may sa agayem na iya hotel. Mangal daw da ka no iti restaurant, iya hotel. Nadamag ko ana imas kanu ti putahe iti restaurant iti hotel. Ngem, jak pa'y nakapangan ni Jay. Ijay ko mga agpay sa tinanganan tayo. Italang mo tanalagip tayo dayta. Isungain to maminsanan. Ket kumusta kayo nga agayan na yan? Nasaya at mat attorney. Awan ti problema ti relasyon mi. Kan nagtulag kami nga ipas nagmiti agatan, lolo. Dakpay nasangot yun na nga. Gapo iti kaano ti aramidan iti opisina, mama. Itugot ko nga min iti Manila nagiti reports. Nga inaramid mi kani Ardi. Kunak man no kadwam ni Maureen dito opisina. Abda iti mall, nagtulag da kano kani Daddy amangal daw iti restaurant. Ta makipagkita kano iti may sa kliyentena. Inyawag na itay, agadwada da Bernadette kan Brian anangal daw. No naamuak lang, nakasangok kumaida. Oray ta amon ni Ardi ti aramidan na mama. Isuntun ti makaammo dito kabayatan ti kaawan ko. Umayto kano ni Maureen. Oray siyak, adda agto ditoy. Pero niberting ko man tinagmaneho. Iti panang itulog yung kanyak diti airport dati. Kabalag pa itagmaniho, Rosano. Sana ka pa ate, o kadagitag kabanwag. Tanangam nga rod tagmaneho, abalaya. Natural. Uray di ibaga. Maguri ka. Apay ari si Moro ti Maureen. Oray ni Bernadette. Saanan ang nakasurot. Tadapay matlangit ti pagadalan. Mabalin kumapay nga ikuyog mo ida nga agi na ijay Manila tapno makapasyar ta. At damot ni Ardi Akadwa amang imaton iti korporasyon kabayatan ti kaawan mo. Jak tumot la masango ida. Isa nasaysaya at mutlang ta nagbati da. Nagladaw lakit nga minan ti biyahe maya, Lura. Urayin ton parbangon kuma, dumanon ka tapno makainana ka pa lang iti hotel. Malam ti board meeting, tatang. Makainanak to pailaan. Anya? Board meeting, mami? Meeting sa amat ti papanan ni Sir Rosano. Nagiraplano ka no? Kay kayat ko ti Agbus Brian. Nabayagan na tsak na padas ti nagbiyahe iti adayo. Kailiw ko ti na kay Roamak. Nagkutsi kayo kumalatan. At damat nga tamaalayo a driver iyo. Brian, kabailak da ito eh. Tatang, makaamu kayo pailaan ka ni Brian. Ay nagtulag kami kini Brian. Agyan kami kano ija rest house. Uwan gaya, mami. Naistorya ka ni Bernadette ti maipanggap iti rest house. Ipashare ko to ijay. Anya? Brian? Ape alas daw kayo kinilolo, mami. Ay, Makauma kanumot iti mall apagpasyaran. Nasa papay matikunak. Jak kayat asyak ti urayan da. Sa magmamanulangan na kanito, agkita kami manan ka ni Rosano. Malagip ko gayam tinaybaga ni Brian. Nga ipasyar na kano ni Bernadette ijaturod. No ammo dala ko mga gayan ayat ti pakasaritaan day jay aturod kada kami adadakkel da. Laura? Miss Laura Richmond? Ni Rosano ti umuna nakadlaw kanyak. Kat napigpig nak atagos. Sana ka nagbindot itatap ko. Si ka ni Laura Richmond. Wen, siyak. Laura, si kamot lang ni Laura Richmond nga ina ni Brian. Akaayan ayat ni Bernadette nga anak mi ka ni Maureen. Saan ta kumapagsaritaan ti personal abanad, Mr. Salva? Adagaya mo ni Leslie. Dinamag siguro ni Attorney Chavez no dimteng akon. Siya ti President kan General Manager ti Korporasyon. Wen, amok. Rumbang nagpaiso nga ipaay ko ti respeto. Kinapod na. Hindi pa nawagan nak ni Leslie. May papanitipan nakadutok ti mangpunno iti nabakang ti posisyon ti kinadirektor. Ang mga namabali na sumragta iti conference hall. Nasaysaya at numakatugaw tangag sarita. Anya ti panagkunam? Agturungan dito ni Leslie. Talaga nga or-orayan na kanya Atty. Chavez. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode
Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Inkadteng itay ni Atty. Chavez at chairman ng iti direktor ti korporasyon. A coffee break pa lang. Sakbay ti pan nakay pakaammo ti pan nakadutok ti baro a direktor. Sa bali itan ni Laura, adon tinaglupusan na. Nakabakbak nangan. Formal ang makisarsarita kanyak. Kliyente, tinakagatang iti balay, iti asideg ti balay yo, abalayan. Isu at di magasak maten. Agmay may saa kalabati dito'y balay abalayan. Nakarubwat ako nga agturong iti opisina itay dinton ka. Adda ka din ni Maureen. Itay pa'y bigat nga day di opisina. Saan anagawid anangal daw. Ang mga no adutiin na si kaso da kini RD. Adda pagimbagan ti kadda ni Rosano di Manila. No kung may papuso ni Maureen ti tumulong iti korporasyon. Kabaalan mo't kit di ni Rosano. Kasano kabayag ni Rosano di Manila, balayan? Talo nga aldaw ti impakada na akapaot na ijay. Ama nga no adaw tinapatag apag sasaritaan da. Amo ni Lulu Alipio nga ipashare kay Jerry's house inton madamdama. Bang isagana iti pang malaman tayo. Uy, talaga asa nga ilyanda ka niya. Nagtagtag pa lang. Merienda ko malatan Apagbit ka kadilang ijay. Kahit ko lang makita ti rest house yo. Uray itulod na ko madladagos. Alas 4 amalpas ti klase ta. Agpasyar ka matlang ijay. Apay nga pagbit ka pailaan. Uy, agpauyo kan samat ka na. Isa. Apay ko mga agpauyo Naipakadam ka di matlang kini mamim ti panagkuyog ta. Diyak nga rod na ibagakan ko ana. Ang makamu akton nga agpambarak ni mami. Itay pa lang awagak ni Rosano. Ngapsan nakasungsungpatan. Masurunak. Iti rabi ilangan nga idadtanon na di Manila ti panag-text na. Di na ka na masangot yaksungpat iti awag. Tasa nga ili na iti nagtarosa na hotel iti kakaduan ng opisyal ti korporasyon. Makapabwis. May saka mo. Napaniti sa department ni RD. Di ba't lang sublin? Ada ka di problema? Jack lang mo. Mabit lang ni Miles. Hello, Miles? So sorry. Sana pala makasurot ka na kayo. Anya ti kinunam? Saan gayam ani Laura tinakitam edi dyan Nueva Ecija? Nukasta, kanagnagan. Sige. Bye. Ay, makapapwisit mo tayo nga inyawag kanyak ni Miles. Ayan nga tangarodan tayo dyan, Laura. Talaga makapungtutag, Mami. Nanyapay lang timong awagan kanyak ni Miles. Takas jepay ti ipadamag na kanyak. Hawan mo't lagay napinta sa damag. Burklang ti darak ang makalagkip iti daya Alora. Nakaragrag sakak lakit din idinamwak. Nga agrigrigatan daya Alora. Tagayam, sabali a tao timbagada. Agkanagnaganda ka no? Agkaroprupa da? Buisit! Saan aday ta ti pakadadaalan ti aldaw mo, Maureen? Kasano adyak masuron? Hindi lang rabiin na nag-text ni Rosano. Malaman awang payawag na. Asino ti sana mabwisit iti dayja mayawag? Ang mga no adumo ti pakakumikuman na. Madama siguro ti panagmi-meeting da. No, saan na sa bali ti rinanta na di Manila? Amangan mo no da kinaidda na iti rabi iti nagdagusan na na hotel. Nataanganan ni Rosano iti dayta abanag, Maureen. Masango na kadipay, idinto ap makumikom launay. Mami, negosyante ni Rosano. Di mo amo, nanya ti palimod na. Diyak man la sungsungpatan ni Maureen. Mga nod at dala ang agpungtot.
Damat kaya man rest house dito, Rod. Nabayagan na Jackie May dito eh. Mabirlang. Saan nga ta? Ngayon la ko madlang ni Alipio. Pima na lakay. Ngayon la ko na kumakan ni Leonarda. Ang mga nabayagan na nagastos na tinaglakon na. Kita man lang tipagbanagan na kita ambisyoso kan napanakal at tao. Nalasin ko ni Atty. Flores at imsag iti kutsina. Nasdaw lakit tayo nakakita iti rest house. Anya nga tati agay ay ayam iti panunot na dayjay padalakay. Lolo Alipio, ada kami kini Bernadette. Nabannog ka kasi mga Brian. Ay, Adaak, Lolo Alipio. naikat na imbag man tananusam ti simang at ito, ibalasang ka. Naibaga kami ni Brian, may panggapit rest house yo. It's as imorotak. Nagpintas gayam dito eh. Kasi balay, nawaya ang makita ti ililan na tinit. Nay, ang mga mabisin kayaw ni ti panakabannog yaw. Ang mangirwara kiti merindaan tayaw. Ay, mabisin ka di, Bernadette. Madamdaman ton. No nangisagana ni Lolo iti pangrabyan tayo, ang mga nasanak to na makapanganpay. Lolo, anya kayo dayta? Sarguilas da ita, anak. Angem sana panawon ti panagbunga na ita. Naglamiis dito eh. Nagadungami na mo yung, Brian. Mayat apagpiknikan dito eh. Agsublitan to dito inton Sabado. Tagpiknik tayo kada Lolo. Ay, katuray mo ita. No, kaya tiyaw, mabalin tayo ti agpiknik. Nangisagana ngagpaiso iti pangrabyan tayo. Naimas lakit di dagitin sa gana yung pangrabyan tayo, Lolo. Ang mga numaimas ko na itimangan. Itay kumapay akayat ka akablaawan, Laura. Ngam sa anak-anak asidagadagos kin ka. Nawaya ka ko mga imasidag, Mr. Salva. Sikat ti presidente ti korporasyon. Nabara ti panang kablaaw kin ka nagtiin nangangatong stockholders ti korporasyon. Sikaitan ti kadakkelan iti shares. Makigasang-gasatak. Kat sapay kumatasan ang masayang ti kwarta. Mabalin kali. Nga andan tugon daway a panagsarita ta. Dua talay. Ti kayat ko asawan. No, sana ka makasinga. Ladingitag. Kalpasan da ito eh. Kaya't kung ti agsubli iti nagtarusak a hotel. Awan mat lang tinapatagapagsaritaan ta. Kaya't kung ti makasubli a dagos, ija Ilocos. Laura, Mrs. Richmond, nasaysaya takas na ti awag mo kanyak. Apay anarabian ka nagawid, Bernadette. Di mo ibaga, akagap-gapumpay lang iti universidad. Alas 4 na alpas ti klasik, Lola. Simurotak namin kini Brian. Amo yun, nagpintas si rest house da. At dagayam rest house da. Wan gayam, ni Mami, Lola. Nagsaruno kami laang nga dimtan. Saan kami pa yan nagsarita. Ada iti kwartuyo ken ni dadim. Amang ano nabannog, Lola? No saan nakasapulan, inton bigat langan nakasarita. Sige, Lola, ha? Sumra ka kun iti silid ko. Agaramid akpay ngamin iti assignment ko. amo ni Laura ang masapol nga agsarita kami. Ngam saan naklakayat nga ikan iti gondaway. Jak naman nga itikas ti awagas nga aging nasidag kami. Namamuan da maurin kan mamaday to'y. Jak lamon na niya ti aramidan da. Nagbayag-lakit din na sumungbat ni Maurin. Magun-uni mo ti cellphone na. Rosano, ngayon ba na nakalagip ka ngayon maot ka niya? Nabartek kan samad. Abay, Rosano, ha? Ado ti nakakumikuma. Pasensya ka. Agsubliyak kita intun malam na bigat. Amang sa bali, tinakakumikumam dita. Maduk talaga lang, ada ka do?
Uy, ikaw ka? Basta agawid akin ton malam na bigat. Sige, bye. Oh, jaklaan mon. Nonya tiramida ni Maureen. Na maamuan na ti panagkita mi kani Laura. Nakabakbak nangan. Kat adda banag apagbutbut nga. Nasakit ti ulog. Ngam sana nga agpadlaw iti katugkang. At napataga pa nakita nga aldaw, Maureen. Huray tandamot ni Ardi akadwam iti opisina. Naawagam ka di matlaang ni Rosano iti rabi. Ay, so timawag. Ang mga dadanto kanonin ton malam, adala ka nung napatay nga si Kaswan na itangal daw. Nasaya at no saan matlaang agpayag. Good morning, Mami. Good morning, Lola. Oh. Nakatikos ka nakapanlas ka pa yan, Bernadette. Wan, Mami, inyo na akong tinagdigos. Uminom makitigatas kan tinapaylatan ti pamigat ko. Agmirenda akto matlangi di universidad. Ah. Panawan kayo nga gina, nakagtigusan. Insardan ko ti kutsik, tapno makasarita kayo nasaya at mami. Dandan ni akmat kat din makadanon ti universidad. Kumusta kayon? Ururayag lang di sa sangpat ni boss nga umunang agbiyahe itabigan. At ang di tanong rabi eh. Apagbit kayo matlagaya, mami. Kun agbus kayo manan nga agawid. Enjoyan ni Attorney Chavez ti tulong na. Tapno makapag-flight akinton malam. Yung kinay kayat kundi agbus. Kaslasaan kayo, baknang. Naruha makitirigat, anak. Kumusta kayo gayaman ka ni Lolong? Natuloy matlaan, di pa nang ipasyar mo ka ni Bernadette di Teres House? Uwan, mami. Kadwami anang rabi eh. Kasta una iragsak na. Ngam, ad-ad pa itiragsak ko. Amok nga ayatam ni Bernadette. Hindi mo ko mabaybayan, di pa nagadan mo. Uwan, mami. Awan ti problema iti dayta. Di amo ni mami. Malaksid ki ni Bernadette. Ngam, kaslas saan aseryoso ni Bridget. Tiyak maawatan da di ababay. Ang mga nunubyo na paikit din ni Derek. Talaga kaslawan bibiyang ni Mami kanyag. Saan da ka nasangpatan ngam saan man lang ang nagdamat. So, sana ko na nag-istorya pa'y kini Lola. Bernadette? Nakaragrag sa kaklaw na idirabi eh. Oray siya, Brian. Nagpintas ti rest house yun. Kan, titurot. Kasla nakit-kita kung day dya lugar, iti tagtagainap ko. Sa bali kagayam ngagtagtagainap. Anya ti ko na ni mamim. Ni Lola lang tinakaistorya. Amo matan. Kaslawan bibiyang ni Mami kanya. Ang mga numakumikum lang. Di mat awan ni dadim. Adanday dyan ton malam. Saan matlang agbayag iti Manila? Oh, sana kasimra kiti opisina, Dad. Makamo ni Ardi. Nasakit yung ulo ka na bigatan. Sa gininom ka manan, Maureen? Sanda ka pa kaproblemaan. Oh, apay nga mawag kayo. Di mo sapay kayat ngawagan ka. Ni Leonarda. Ada na patay ka na pananti katugangak. Sana ka nagsalsaludsod. Kunak no nagkuyog kayo. No na paano ni opisina ta? San nakamanan na masangbadan? Saan yun na problema day Dad? Siyakti makam mo. Oh, okay. Awalan ti bagayo. Bye-bye. Kunak no saan ka madanon diti balayo abalayan. Itay inawagak ni Maureen. Naibagana anasaba ka arimwar. Tadda na patay ka na panam. Apag biitak lang itinapana kabalayan.
So katakla ti pagan-anay ko sa akto mapanidya opisina. Adda na pataga mabwam. May panggapitian niya abalayan. Hindi na pa iti balay ni Atty. De la Cruz. Nasdawa. Iti nalabsak iti turod. Adamaten rest house na. Kat, mabitlaan. Saan nga ta? Ngayon lako ni Alipi mo't lang tidagan. Abalayan. Ti awanan bain alakay. Ang awanan ti bibiyang ko dita. Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, di tayo laing programa tayo, Iloko Love Stories.